cyane kandi bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Reka twizere ko muri amahoro kandi mwaramutse neza. Turi mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Bwana Legacy waramutse neza? Yego twaramutse, turizera ko namwe mwaramutse neza bwana Emile. Yego hanyuma ubu ngubu turi mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. By'umwihariko turaza kugaruka ku makuru menshi cyane yatumye by'umwihariko iki gikorwa cyongera kuzahura umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ariko kandi reka tubwire abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda bakomere kandi bakomeze kwihangana kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Legacy, dukomeze twibuke twiyubaka, niyo gahunda, niyo nsanganyamatsiko, kandi tureke ya magambo mabi abantu bakomeje amagambo asesereza abantu, ari amagambo ntabwo aba ari meza. Hanyuma rero nyemerera tugaruke ku makuru akomeye cyane. Rero tugaruke ku makuru rwose akomeje kugenda zinduka avugwa, turibanda ku mutekano ukomeje kudugira hano ku butaka bwa Kongo. Ngira ngo ibintu wabonye ko byahindutse. Ibintu byahindutse aho rwongeye guhinana, nibwo Ramaphosa yaraherutse wagira ngo byongeye kuba akiva i Rwanda acyurira indege wagira ngo yasize amaze kuvuga ati ngewe hari ikintu nungutse, ntari amakuru mashya amenye ku ntambara iri kubera hano ku butaka bwa Kongo. Ati burya katagiye ntikamenye ubweze, akanyoni katagurutse. Kuko wa mugani yahereranwaga n'iki Kisekedi yamwihereranaga, akagenda akamubwira urumva undi rero akumva ibya Kisekedi. Ntabwo yarazimva n'imva. Ndabyibuka neza Perezida Kagame hari ikiganiro yigeze gukora n'umunyamakuru umwe, niba wa France 24 niba wa Jeune Afrique, sinibuka neza, ariko yaravuze ati ibi bibazo ngira ngo wa Citizen Kenya yaje yarari no mu Rwanda, uwo yaba ari we wese ubundi babyemera bahagize. Noneho yavuze ati abantu benshi iyo bareba kino kibazo cyo muri Kongo, murasaza bwa Kongo, bakirebera hejuru mu bushorishori, ntabwo bakirebera mu mizi mu ntangiro yacyo. Urumva ahangaha rero uyu mugabo ndabyibuka yageze i Kigali ku wa gatandatu, hari ku itariki 6 z'uku kwezi kwa kane umwaka wa 2024. Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, ngira ngo abantu barabizi ko asanzwe umuntu afite ingabo 2900 ku butaka bwa Kongo, na n'ubu zirahari zagiye guhangana n'umutwe wa m23. Nubwo zinjiye zivuga yuko bagiye kugira gute, bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba by'umwihariko barwanya imitwe yitwaje intwaro. Ahubwo bagezeyo basanga aho bagiye gufasha nibo bafatanya n'imitwe yitwaje intwaro, bahitamo kurwanya umutwe wa m23. Ikindi kintu cyari kitangaje ni uburyo izi ngabo zisanzwe zisangiye ibirindiro n'aba FDLR barimwe bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. kuko akiza no mu Rwanda bakimwakira Ramaphosa we bavuga bamushinja gufasha intera hamwe, ariko sometimes wasanga atanabizi, kuko akigira mu Rwanda ibinyamakuru, abatangazamakuru hirya no hino ku isi ati dore wa mu president ufasha intera hamwe zashize zikoze jenoside mu Rwanda. Ntabwo nakwemera ko atarabizi, kuko niba abantu bibuka neza ikiganiro Perezida Kagame yakoze, yashimiye Afrika y'Epfo. Yes, sibyo? Nubwo ku ngoma ya Ramaphosa ntabwo bigeze bumvikana neza, cyane yibanze kuri Nelson Mandela. Ariko ari amateka yose nubwo yakozwe ku ngoma ya Nelson Mandela, urumva icyo gihe ibintu byose bibagwa ko ari Afrika y'Epfo yabikoze. Niba barafashije abanyeshuri b'u Rwanda, nimba barishyuye abaganga bo muri Cuba bazaga hano mu Rwanda, South Africa yabikoze, no biracyahari kandi zakomeze. Hanyuma uyu mugabo ahubwo yaje kumva amabwire ya Kisekedi nkuko Evariste Ndayishimiye yabigenje, urumva. Ariko icyo twishimira nuko by'umwihariko yabashije gutasobanukiwe, amenye ukuri aho yavuze yuko bagiye kwifashisha inzira ya diplomasi, urumva, aho kugira ngo bifashishe inzira za gisirikare. Ndetse ibi ngibi biratanga icyizere yuko izi ngabo zishobora guhita zizingutwa ngo cyangwa se zigahagarara hagati impande zihanganye nk'uko twabibonye ku ngabo za yasi. Icyakora hari amakuru atari meza uyu mugabo akimara kugera hariya muri Afrika y'Epfo yakiriye, ni nayo makuru tugiye kwibandaho cyane, aho m23 yongeye kumusukaho umuriro ku ingabo ze. Ariko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati m23 iri kwihimura. Turi kwihimura gute? Ingabo urabyibuka hari amakuru agiye acicikana avuga ko ingabo za Tanzania zarafashwe na m23.
urumva kuko ingabo za Tanzania zikigera hariya oya ni nabyo ntago ari ibintu abari ntago ari amagambo mvanga ingabo za Tanzania zikigera muri Kongo zajyanywe muri Masisi muri teritwari ya Masisi ahantu hasanzwe hari ikigo hano muri centre ya Masisi ikigo cya gisirikare niba hazi ni nkuko bakuzirika agatambaro mu mutwe akakubwira ngo jya mu muhanda n'imodoka zigenda niba hazi ni kibazo urumva ahubwo ikibazo ikindi kibazo n'aba basirikare bandi Kongo igenda izana urabona Kongo ukuntu ari nini urumva urabona umuntu uvuye mu cyaro tuvuga umuntu yiviriye muri za Ngororero cyangwa yiviriye muri zo ntara za kure urabubwiye uti ngwene Kigali uzi ko nagera afite ubwoba nta n'umuntu uramukubita nta n'umuntu uragera gute urumva ziyakiboneza city tower iki gisozi n'ikindi mbukira noneho uretse gubwire yakibona none nta rutoki nta makoma ntaki abantu yambwiye se mwaje mukansura Kigali reka ngo waca hehe ngo Kigali ko twumva ari ahantu hateye ubwoba noneho rero ikindi kibazo bagira urabona hano muri intara Kivu y'Amajyaruguru navuga ko ari ahantu hari imisozi myinshi harimo tekinike nyinshi bisaba kwamenyera neza no kuba waravukiye cyangwa wamaze igihe izi ngabo ziri kugenda ziva mu bice bigiye bitandukanye za Kinshasa nabo basirikare bagenda bava za Kinshasa nabo ba General Chiko Chitambwe ba Colonel Mabondani General bano benshi cyane bagiye batandukanye n'abo basirikare bandi bagenda baza iyo baje bo muri SADC iyo baje ubwabo arabo kuri muri Kongo kwera ukuntu Kongo ari nini bisaba kumenyera igice cyose ntabwo bashobora kumenya kurwanira hano muri iki gice aka kantu m23 yababwiye bagakunde cyangwa bakubahirize m23 yababwiye igihugu ni icyacu turakizi neza kubarushya niho twarahavukiye none urumva twarahababariye araza ngo no muri SADC ngaje kurwana siriyo ngiye kantu karanja Emile sinamba ntagavuze baraza ngo baje kurwana kumbe ntibaza aho barwanira baza ngo baje mu gihugu bagasanga m23 rakambitsira hajyana niko gukubitwa bakwa mu gaco ibibunda ariko ziko kurwanira ahantu tazi niyo mwaza muri ibihumbi bingahe abantu bahamenyereye niyo baza ari bangahe barabakubita ikintu bita kumenyekana kubuzwi kugiye kuntambara ni ikintu amakuru ni ikintu cyambere kifashishwa mu bijyanye n'imirwano iyo ngingo uvuze niyo kuko noneho tekereza nimba abasirikare bo muri Kongo ubwabo batazi ibice bari kurwaniramo batazi neza kuko M23 ikintu cyambere ibatsindisha iragenda igafata hahantu haba hari ibirindiro bikomeye cyane hahantu ku misozi ku buryo umuntu wese haturuka hose baba mureba nk'ubu bafite ibirindiro bigiye bitandukanye urugero ntaguzi agashya kabayejo Amasisi bari bibere ahantu mu gihuru bikambikiye noneho byagiye byikandagirana nabibonye ku ka video kakiriwe gacacana urumva Emile M23 bari bibereye guca mu gihuru bikambiye n'ahantu h'igiturage utapfa kumenya ngo haraza umwanzi kiniki noneho bo bahora biteguye niko FARDC baraje baza bikandagira nk'abazi wabo kwa kundi barforoninze bumvisha ibintu bishikora kati bumvisha igihoro gishora katinyije ati aba bantu batwiteguye noneho turapfuye turashize harimo abakomando harimo abaki birukanganye intwara abandi barazita se urumva bateze kuzatsinda M23 tubwira abantu tubibutse yuko M23 ifite bamwe mu basirikare bakomeye cyane basanzwe bamenyereye urugamba barimo nka General Sultan Makenga ka umugabo mukuru w'igisirikare cya M23 harimo Colonel Bahati harimo ba Colonel Nzenze ba Wiringoma uriya n'umuntu wabaye mu gisirikare cya Kongo kandi tumaze iminsi tubona n'abandi basirikare benshi cyane bagiye batandukanye bagiye baza kwiyunga kuri M23 hanyuma rero nkuko wari bivuze ntago umusirikare wo muri FARDC yananirwa kumenyera igice asanzwe aturukamo n'ubundi ngo noneho umunyamahanga ari uze kukimenya kubarusha ikintu tugiye kugarukaho ni operation yakozwe ni operation kirimbuzi ni operation rutura ni operation rwose kabutindi yakozwe n'izingabo ziyowe na M23 ziyowe na General Sultan Makenga ariko kandi turaza kubihuza n'ifatwa ry'umwe mu banyapolitiki akaba muri jyanama wa Colonel Nango wafatiwe muri Dar es Salaam muri Tanzania ariko ikintu gihari nuko Tanzania yabikoze irimo kwihimura kuri M23 rero amaze gufata abasirikare bayo cyangwa se mu kubarasa yafatwa ya Eric Nkunda yes hanyuma M23 noneho nituza kureba mu basirikare yacucumye bamwe mu basirikare ba Tanzania ibahindura ibyondira basya
irabasya ibakubitamo umuriro w'amasasu cyangwa se ikibatsi cy'umuriro w'amasasu ku buryo kugeza amagingo ya ngaya Tanzania imerewe nabi. Abasirikare ba Tanzania bongeye gukubitwa ikitwa bajyaga bavuga ngo Putin afite igisirikare umva nkubwire nacyo kije nabi ku ntare za Sarambwe. Umva nkubwire ubu none nacyo kije nabi ku ntare za Sarambwe nkubwire naga namakabya nkuru. Umva buri gisirikare cyose muri iyi si M23 ntago igwanira kubwo wazana intwaro ziremere, kuba wazana machine gun cyangwa kuba wazana sinzi nta imbunda wazana cyangwa umusasu wazana kuza ugwana kukubabara kwa M23 ntabwo biragoye byaguhenda Emile. Hanyuma andi makuru wenda abantu bataramenya ubu ni ukuvuga ngo muri Monisco bamaze gutanga itegeko bavuga bati ahantu muherereye hose mwa basirikare mwe hari ibintu bya M23 muhave kuko kugeza ubu bafite ubwoba ko n'umuhanda wa Sake Goma warusigaye M23 yawufunga nyuma yuko babennye kitwa basirikare bavuze bati M23 ikomeje kuzana abasirikare benshi urumva ikomeje kuzana ikintu kitwa ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kwanza twumva tuvuga kwanza reka duhere kuri iyo operation ikomeye cyane aho by'umwihariko umuryango wa SADC ni umuryango w'ubukungu wa Afrika y'Amajyepfo by'umwihariko waje kugira icyo utangaza urumva waje kugira icyo uvuga ku bigendanye by'umwihariko n'uburyo M23 yaje kugenda ikubita bano basirikare bagana ahagisi. Uyu muryango watangiye ugira ngo iki? Umuryango wa SADC watangaje ko abasirikare bane bawo bari mu butumwa boherejwe kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bayo bane bishwe mu gitero cyagabwe na M23. Harimo batatu ba South Africa n'umwe wo muri Tanzania. Abo basirikare barapfuye bose ntago bakiri mu mwuka w'abazima nyuma yo kugabwaho ibitero kabuhariwe n'umutwe wa M23. Byatangajwe na SADC aho yabitangaje ibivuga isobanura n'uburyo bafashwe uburyo bapfuye yabivuze yabitubwiye. Ubu ngubu dufite ayo makuru hanyuma wenda ngira ngo mu bintu numvisha uvuga harimo abasirikare bane batatu nabo muri Tanzania nyuma y'uko by'umwihariko barashe igisasu. Iki gisasu kiragenda kiboneza neza n'ubundi mu birindiro cyangwa se mu kigo cya gisirikare urumva. Hanyuma wenda twihuse SADC yemeje aya makuru usibye bundi ko yayemeje dufite imbone zacu zatwihereye n'aya makuru rwose tubwira ko hari n'abandi basirikare benshi bakomeretse ariko yirinze kubavuga. Icyakora SADC yavuze ko umwe mu basirikare ba Tanzania ba Afrika y'Epfo we yapfiriye mu bitari Goma nkuko tugiye kubireba. Gusa SADC yemeje aya makuru biciye mu itangazo rigenewe abanyamakuru yasohoye kuri wa mbere hari ku itariki 8 Mata 2024. Muri iryo tangazo uyu muryango wavuze ko ubabajwe no gutangaza ko abasirikare bagera muri batatu bapfuye, abandi batatu barakomereka bose bo muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Ahangaha rwose Tanzania bagushyize hasi icara wiga umugane wa Skytu. Uyu muryango wonzemo ko umusirikare wa kane ari umunyafrika y'Epfo wafiriye mu bitaro by'Igoma aho yari arimo kurikiranwa n'abaganga. SADC by'umwihariko mu itangazo ryayo yavuze ko ikomeje no kwihanganisha imiryango y'abasirikare bapfuye ndetse n'ibihugu bya Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo kubw'igihombo gikomeye cyane cyo gutakaza abasirikare babyo ndetse inifuriza batatu bakomeretse gukira vuba. Yes. Nuvuga ngo ubundi yo hasohotse itangazo nk'iri menya ngo hapfuye nk'abasirikare 100. Oya. Menya ngo hapfuye 100. Iyo igisirikare cyemeye gutangaza abantu bapfuye zabitsindeho na systeme za gisirikare kono zubakitse ntabwo akenshi uryo ubibona FARDC yo babacucumye itangaza makuru rikandika imiryango yabuza abantu reba abarundi batangazwa abarundi barabishe barabamaze ntago bajye bavuga umubare w'abantu bapfuye kuri ubwo kumva ngo bahapfuye abantu bane bakabyemera abantu bapfuye ari benshi ntago ni ibintu bisanzwe turabizi urumva nuvuga ngo ntibizwi niba ari M23 ariyo yarashe igisasu kishe bari abasirikare. Oya gusa bapfuye mu gihe n'ubundi ari amakuru avuga ko uyu mutwe wongeye kugera mu marembo y'umujyi wa Sake wo muri teritwari ya Masisi. Abasirikare bari na rero ba SADC bapfiriye muri Kongo kuri wa mbere biyongera n'ubundi ku bandi babiri b'abanyafrika y'Epfo bapfiriye muri iki gihugu mu minsi yashize. Ariko icyo nshaka kugaruka
hano muri Sake ubundi hari ikigo cya gisirikare gihari kirimo abasirikare benshi, yaba muri SADC, yaba Barundi, yaba Abazarendo, yaba bashize hamwe umugambi, yaba MONUSCO, bavuga bahuje umugambi, bose barimo kugira ngo ubundi na MONUSCO ubwayo ifatanyije n'abo basirikare muri operation bise Spelling Book yo kurinda umujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma. Ase ubundi baba barinda ikiyo bahuye n'umuturage bamwica n'ubundi baba barinda ikihari. Ikintu gihari ndashaka kugira ngo wenda dusoza sibyo turebe. Nuvuga ngo mu kigo cya gisirikare harimo abasirikare benshi b'ingeri zose zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu ujya kure ugasanga iyo bapfuye iyo igisasu kiguyemo ntago hashobora gupfa abasirikare bo mu gihugu kimwe, bapfa ari ingeri nyinshi zigiye zitandukanye ko baravanze. Ni gute igisasu cyaza mu kigo cya gisirikare kikica abantu bane bonyine? Oya, biriya bintu ni system za gisirikare. Niba abakomeretse barabakubwiye se, niba harimo wakomeretse buretse ngo niba harimo wakomeretse umwe kikamuhitana aba kitahitanye bakomeretse ni bangahe? Nyine turabizi neza ko nabe abakomereka bari benshi, ni nibisanzwe. Uwakomeretse rero bakubwiye ibi bintu byo gukinga ibikarito mu maso abantu tware bimenyeye twananabiramemire ubu nureba umukanya turaza kugera tumenya andi makuru arambuye neza kubigendanye n'ingingo. Barongera bafata igikarito bagushire mu maso wowe uritangaza amakuru. Ikintu gihari cyo nuko rwose mw'abantu ntibajye kure, abantu ntibajye kure mu kanya ngiye kuza babwira ku kintu cyitwa MONUSCO ubu ngubu yahiye ubwo biri kuva itabona mu bice bigiye bitandukanye hano muri Sake. Igomba kuhava nyuma y'uko ba M23 hari amakuru ahari avuga yuko baje kumena abasirikare mu bice bigiye bitandukanye, aho bavuze bati noneho na wa muhanda naye nzira twari dusigaranye bagiye kwifunga, sibyo? Usibye MONUSCO reka muve hano vuba kuko MONUSCO nibo bantu bafite ibibazo bikomeye cyane. Ubu batangiye kuzingutwa ikitwa SADC, ikintu cyitwa kuzingutwa ngushyira cyumva kuzingutwa ngushye. Hanyuma reka tugaruke mu kanya, urumva tubabwira iki tubabwira kuri iyi operation. Nari mvuze reka tugaruke muri aka kanya Alexis, tugaruke mu kanya tugaruka kuri ibi bikorwa bya MONUSCO. Dore ko MONUSCO nayo iri gutangira guhunga, mbese iri guhunga nk'abaturage bose. Mukanye nayo mbikomujeho SADC ari MONUSCO bashije ubwo kuko MONUSCO yeso itangaza ivuga ngo umutwe udasanzwe, ibazi umuryango nkuriya ukomoza ngo umutwe ntusanzwe. Nyine sinzi nta kintu bazashoboza M23 irwana ku baturage bayo, yirwanaho. Urumva intare za Saramwe zifite umujinya udasanzwe, ntago batandukanye n'ibindi bisirikare byose uzi cyangwa indi mitwe iterabwoba usanzwe uzi. Yego, abakunzi bacu rero tubashimire, tubifuriza ibihe byiza. Tubabwira ngo mu kanya bere kujya kure twongere tubane mu makuru yacu rwose agezweho. Tubabwira ngo bakomeze no kugira igitondo cyiza, twibuka kandi twiyubaka. Bitabagoye mwadukanda subscribe kuko ni inkunga muba muduteye, tubona uburyo ki turongera kubagezaho amakuru menshi kandi adasanzwe mu busesenguzi bwinshi.